Shubor nakaslem jong unongsan hima. Chairman ka Meghalaya State Planning Board uba medba lingdo haringkat ki dikhot jong ka committee ki officer na katanat PWD bat irang ba asnong henne kasi kilahir banjurep ki surok bat ki jingki ang bapaneso bat ki we kisnong na kalyang ka kanhun henne kasngi kilale banjurep ya ka saulat lau usip umpling ka jingki ang bapaneso bat ka Nongrem Hills linti bawan na maupat lingba ka langkerting banmi syasiap bat ka linti banlet sa mauro na kalyang chairman ka State Planning Board uba medba habagran bikinong thok kubor ulaong baka board kahir banlet pet daladi ya kini ki surak ki barung bat ki bami na shillong sya ki way bat ki jaka ula benrap da ka baong bagi pad ba ki jenjar habaki rung syanong ba shillong bat ka board kalet banjurep khnang bakan la ban ajing mod ka sarkar habay day bat kilinti ki singkin ulaong ru basibun kilat kilinti ki dan na kabenta bakin la ban ay kajing mod siya ka sarkar Kami biasa po. Semua sebut. Kemudian harus cakap supaya. Tadi kan suruh pada kerja supaya. All of boys ni mo. Tadi kerja supaya ke stang apa kita. Supaya dulu tu kita sana Johnson sa. Mana Johnson sini? Dan nonton Johnson sini suruh mereka kerja. San kemudian na room ni cirong na room tu ada sekaman. Kita belum supaya kita belum. Tadi apa he beri? Kani hang teh hapo belpon ka. Belpon. Ya, bagus supaya. Saus pak minta. Mutang kita, mutang lak clear kita, tebut lak ban. Tu sok beri hang teh apa. Depois juga tu lu ka man mauro. Ni hang tu. Baca. Tu ni. Baca. Hang tu siap kamu dan ni dulu nyita. Baca tak. Nyita pun tai tu. Kat ke bakta ni promise be kat ke ba ong nesa. Kat ke baki pan ni ai besa. Nak kata long. Masih kau ni tapi itu cepat pun di kaya yang balak sebab jing. Oh kan nasi tu. Baca tu situ. Ya kata situ pada desa ni su ong make improvement. Kat bengiyo. Kat bayo situ sa. Namar ba ong la de beti yang cukup kum hang hajong ini SP yang suer itu store la de hajing bet continue bet cuman store bala bunjing sa mereka ni yo ya be improvement sa bukan problem dasar kita cakap kanin sini kade ka jong ka snow upling ini question hamu kade ka private sa nadu ni ukse ini ba iba mitnat ba nang ni pinjat beton ke existing wall sab ko sa ni pelong ciro nang tang nang ping patkat ba kani ka approach long kan biang malah dem biang ka approach tayo kani ka ombe ka jet spot kan arrest sa tayo kani pade ka insale ka kani ka LS ba ko sa kumbanyo ka tentative ni ka creative ni long dia la ya propose ka sa ka we pade long kalit tadi kapan continue nang tu yang jong sa CS kencing sa saya jong madam Roshan improvement itu long ka by 48 sa ka Artanat. baca Bukawe kami janji corrosion, kami sirum ber. kami saya jan ka to ka PHE don itu toning hatu kendit sa suam ko PHE Kita kan itu hapo tu. Betul plan betul. baca Jadi sna polio. baca keempat sedang dan su alot di bawah ada Orang mengantar hadir orang Muslim dengan ini baik bagi mereka sendiri bagi sino. Sekarang tinggi pemiang ni apa maksud buta alung turun insana po sa kham. Chino isa po silo. Kemudian kibawan na smith na ikon sa kham dan chan. Kibawan na cuai at chan. Double sa but ki utility dak. Ini sharing mamu. Kakap sharing sa ni. Ambil dah cakap cing hipis. 6.1. Belum mau kasiang. Ada mau kasih. Kapan kau akan lomba nak kalian juga planning board mempelai ki naik ki berada ni last tang ya kapan bet ya ki kam ki bedi bat ke ki bakal planning board kadang kam mana bat kawai ni kita ke bah kemat
kawai dei bat kajing jong kipat ba ka dei ya ka traffic congestion kajing ka beri bat kali kawan kipat ba ha kilinti ke surok ki barung sa po silong ba ki ba mi na po silong sa bar te ngiu i ba man ki jaka ni kidon sibon ki jing ka kipat ba ki happen sa akut hapo ki surok ki rung sa silong le man mi da ki kanta te hadim ngilawan ki ki jaka minta kasingi so kumen ba kalau don kejing ya trade cut na kalian jong rang ba sinong jong ka lumat ngen ante saula bat i rang ba sinong jong ka lapalang ki ba ngala khot kerpang ki minta kasingi bakinya don kat ha ka bade bat ka ba ngilet ya ka ban jungo kumno ban ai jumut ya ka sokar ha ka bade bat kajing penbit penbiang ya ki lenti sengkin penhe dan ia ban beli kilat keliti ban senah surok syuk nak benta bahkan lak ban solve ia ke problem kue di bat jongka traffic congestion ke way nak ki jaka ki bah kemat dari ketuka junction ke bawan nasaulat ke ban hiat ni kitan lumbat ngan lapalang lembak super care hospital bat ke way pada kalau bayar leng banang tai nak kemat juga gate jong asam management dan mentang sini dia menilai ya UI kidon sebun ki ba la ban le kama kidon kam sebun ka jingi tren kat nak no barok kilian UI bagi don ki jaka untuk ki bade jong ka defense land kam de jong ka cantonment board kumbala batai da UI ni ki ramba iba pang untuk apa lomba dengan bat ka katu kat ni bade ki jaka ka bade jong ki reusimet private land te katu kalong kawai ke benta ka ba na kalian jong ka board kala sim ya ka ban examine pat mentangin ra apo ka jing ya tai pat ka jing ya kren nu bangin aya ka strong recommendation ha ka beri bat ka jing ai jing mut ya ka government maka benta bakin taw ki la kintin ban sot ya kini jing ya ki ba te ku kalong ngalor kitu ki surok ki bangila li jungo ki don ru ki surok ki balam ki ongoing scheme ki surok ki badan apo jing bentai bat ki don ru ki bam pat la ban poi sinu ka jing king nang te na po umpling dong sharum katur kulung kowe ka surok ka ba dan kamban lek ki ha ka bede ba ka jing pen dunaya ka traffic congestion sekini ki than janja maki kali por khati habya nang to te katur kulung kowe ka ba i don kam ha ka ban connect ya kan ni ka junction po MES katur ka surok ka bawan nang te na junction jong MES sini po dem sinyom kowe pere ka balik chati sipo yo manja ba kowe ka buan sino ka bels te katur kolong kowe ka linti ka ba nakaliang jong ka police department na sa kana ya ka ban pet tingi lu nakaliang ka board ngin sa examen ya ka ban ai ya ka ju ka recommendation kumno hadian bagi laya song perkat ba dekat ba ka police department te no kini ki sro ki bagi yo man cuma taki ngit skam ba kini kin yo sibun ka cingirap ka banta ka jingpen duna ya kata congestion apa state apa Shillong city proper